салом бинандагони арҷманд, имрӯз сешанбе 9 апрел аст. мо бо иттифоқи ҳамкоронам дар Тоҷикистон ва Прага шуморо ба дидани маҷаллаи хабарию таҳлили ахбори Озодӣ даъват мекунем. Нахуст бо мавзӯъҳои барномаи имрӯза шинос шавед. итолиё як шаҳрванди Тоҷикистонро боздошт кард ва гуфт ӯ узви фаъоли гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ будааст. идгардак бошад ё набошад, дар остонаи Иди Фитр дар Тоҷикистон дастурҳо дар бораи идгардаки кӯдакон баҳсбарангез шуд. Дар группҳо партофтанд ки мумкин нест, иҷозат нест рафтан да кӯдаку зиқ шидан хай. дар Қирғизистон куштори бераҳмонаи ҳамсар аз тарафи шавҳарро тафтиш мекунанд. чаро чунин ҷиноятҳо ва зулм ба зан дар осиёи марказӣ меафзояд? медидам ки чӣ тавр шавҳараш Раҳимаро мезад, дар сараш бо дег зад, вай беҳуш шуда афтид. аз хабаре шурӯъ мекунем. полиси итолиё рӯзи 8 апрел як ҷавони тоҷикро бо иттиҳоми терроризм ва узвият дар гурӯҳи ифротии давлати исломӣ дастгир кардааст. илҳом сайраҳмонзода, ки аз Нидерланде ба шаҳри Руми итолиё расид, дар наздикии фурудгоҳ дастгир шуд. бино ба гузориши расонаҳои итолиё, боздошти ин шаҳрванди Тоҷикистон аз тарафи Интерпол бо дархости Тоҷикистон сурат гирифтааст. полиси итолиё видеоеро нашр кард, ки маъмурони амниятӣ ҷавонеро ба идораи полис мебаранд. ба қавли мақомоти итолиё, илҳом сайраҳмонзода санадҳои тақаллубии шаҳрвандони Узбекистону Қирғизистон ва Украинаро истифода кардааст. ин марди тоҷик 32 сола аст ва мақомот мегӯянд соли 2014 ба сафи ҷангҷӯёни Доиш дар Сурия пайваста буд. ҳукумати Тоҷикистон дар гузашта аз Интерпол дархост карда буд дар боздошту ба Тоҷикистон супурдани садҳо нафар, ки ба Сурияву Ироқ рафта ба Доиш пайвастаанд, кӯмак расонад. ва баъди ҳамлаи гурӯҳи Доиш ба як толори консертӣ дар Москав ва маълум шудани ин ки бархе гумонбарони ҳамла шаҳрвандони Тоҷикистон муддате дар Туркия будаанд, Анкара барои тоҷикистониҳо виза ҷорӣ кард. нархи визаи як карата барои шаҳрвандони Тоҷикистон 60 ва бисёр карата $190 таъин шудааст. қарори ҷорӣ кардани виза барои шаҳрвандони Тоҷикистон ғайриинтизор буд. назари мардум ва коршиносон дар ин бораро ҳамкоронам Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев пурсиданд. از این بابت شهروندان تاجیکستان باید برای دریافت روادید به نمایندگی‌های ترکیه مراجعت کنند، حجت و مبلغ سپارند، منتظر مانند و معلوم نخواهد بود که اجازه ورود به این کشور را خواهند گرفت یا نه. یک صاحبکار تاجیک این حالت را مایه نگرانی می‌داند. البته جاری کردن ویزا برای شهروندان تاجیکستان برای به سفر به ترکیه مشکلی هم به صاحبکاران هم به شهروندان با پیش می آید. نرخ با بالا می رود، البته مشکل می شود. اما کارشناسان بخش اقتصاد تاثیر نظام باروادید را به گردش تجاری و اقتصادی دو کشور اندک می دانند و حدس می زنند که یک اقدام موقتی است. صاحبکاران ما، صاحبکاران ترکیه همکاری دارند. اساساً این در جاده سودا است، در جاده ساختمان است و با نظر داشتی همین تمایلی روش کردن جاری کردن روادید به نظر من یگان تاثیر کلان نمیرساند. از نقطه نظری وی میتواند کمتر به رفت و آمد مسئله توریسم به تاثیر میرساند. گردش سالانه مال میان دو کشور در سال گذشته به $360 میلیون رسیده است. برخلاف پیشبینی‌های متخصصان بخش اقتصاد، کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل این اعلان را از سوی رئیس جمهوری ترکیه رجب اردوغان ناگهانی می‌دانند و تخمین می‌زنند که آن به واقعه کراکوس مسکو و عامل‌های دیگر ربط داشته می‌تواند. برای ما یک حادثه فوق‌العاده یا حادثه ناگهانی بیش نیست. با مثل آمدن سیل یا که رعد و برق یا یگان چیزی دیگر. البته زیر تاثیر حادثه کراکوس سیتی در شهر مسکو بسیاری از دولت ها با چنین قدم ها گوییم که دست دادن و چنین کارها را انجام دادن، لیکن به ضرر خودشان ختم خواهد شد و هم روسیه پشیمان خواهد شد و هم ترکیه.
اعلان نظام باروادید از سوی اردوغان در حالی است که سفیر این کشور در دوشنبه امود اجر نیمه ماه ینور امسال از احتمال سفر رئیس جمهور کشورش به تاجیکستان در بهال سال 2024 خبر داده بود. ترکیه و تاجیکستان از سال 1992 روابط دیپلماتی برقرار کردند. انقره نظام روادید را برای شهروندان تاجیکستان سال 2018 بیکار کرده بود و تاجیکستان سال 2021 به شهروندان ترکیه سفری 3 روزه بدون ویزا را اجازه داد. ترکیه یک از مسیرهای ترانزیتی و مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان نیز به حساب می رود. برنامه را پی می گیریم. در تاجیکستان فردا 10 اپریل عید فیتر فرا می رسد و در آستانه این جشن موضوع عیدگردک بچه ها بحث برانگیز شد. هفته پیش برخی مکتب و کودکستان ها از وزارت معارف دستور گرفتند که به عیدگردک راه ندهند. ولی ریاست معارف شهر دوشنبه گفته است برای منع عیدگردک یگان دستور نداده است. گزارش الشیر ظریفی و شهلای عبدالله درباره بحث عیدگردک است. پیامک به آموزگاران درباره منع عیدگردک کودکان این زن را ناراحت کرده است. او جانبدار عیدگردک است و می‌خواهد خردسالان از این خرسندی محروم نشوند. ما در معلم در گروپ ها پرتفتن که ممکن نیست اجازت نیست رفتن در کودکو زیق شدن خواهیم. آموزگاران میگویند آنها از پیش خود چنین پیامی را به والدان کودکان نرسانیدند، بلکه دستوری وزارت معارف و علمی تاجیکستان را اجرا کردند. در این نهاد نخواستند موضوع را شرح دهند. یک مسئول وزارت کوتاه پاسخ داد که برای پیشگیری از سر زدن هر گونه جنایت میان نورسان و جوانان شفاهی دستور دادند که آموزگاران در مکتب کارهای فهماندهی گذرانند. ولی در دستور خطی وزارت معارف و علمی تاجیکستان که حالا در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، آموزگاران وظیفه دار شدند که برای پیشگیری گردش‌های ادانه کودکان تدبیرها اندیشند. عیدگردک کودکان از موضوعهایی است که طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شود. شاعره رحیمجان، شاعر و آهنگساز در فیسبوک واکنش کرده است که از خبر منع عیدگردک نبیره‌های مادرش صدمه سخت روحی گرفتند و خواست است داند که این ایده کی بود. او گفته است شادی یک روزه کودکان را برگردانید او بول است. اما خورشید سلامیان کاربر دیگری نوشته است که چرا پدر و مادر به کودک نمیفهمانند که این عیدگردک یک عنعنه با فرهنگ ما بیگانه است. پرسش خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره عیدگردک کودکان نظرهای گوناگون دارند. چرا خیلی برایند تماشا کنند، همین یک سال به یک بار میشه. من خودم در خورده زیاد دوست می داشتم که به عیدگردک روم و قند جمع کنم. دیرتر خواهر و برادرانم را هم می بردم. یگانه چیزی که برایم ناخوشایند از این خطر احتمالی به کودکان است. یعنی آنها به خانه های بیگانه ها می روند و معلوم نیست آنجا کی زندگی می کند. از این رو خوب می شد که کودکان با همراهی نفران بزرگتر مثلا اپا یا والدین روند. برای فرهنگ ملی ما داخل نمی شود. این چیزی برای ما بیگانه است. فرهنگشناس فیض‌الدین دولتیاروف میگوید عیدگردک کودکان خلاف فرهنگ ملی تاجیکان نبوده، برعکس چنین عمل مهر و محبت را میان انسان‌ها بیشتر میکند. عموما در روزهای عید تحفه کردن به یکدیگر و سخن نیک گفتن و خرسندی بخشیدن از ازل در مردم تاجیک بود و وابسته به مرور زمان، یعنی که بعد از ظهور اسلام نیز این عنعنه‌های نیکی تاجیکی که با خصوصیت‌های اسلام تأثیر جدی نمی‌رساندند در مردم عنعنه‌های آنها اجازت داده شد و ادامه یافته است. در شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفتند دین مبین اسلام عیدگردک را نه محکوم کرده است و نه توصیه داده است. پدر و مادران فرزندان را به نظارت می‌گذارند و سببی به صدمه‌ها گرفتار شدن می‌شود که روزهای عید به روزهای متهم مبدل می‌گردد. اما توصیه‌های شورای علما و مراکز دینی همین است که باید فرزندان به نظارت نباشند یا که با همراهی پدر و مادران باشند. بحث عیدگردک همساله در عرفه عیدهای رمضان و قربان داغ می‌شود. برعکس سالهای پیش امسال آموزگاران را برای تنظیم یا محدود کردن عیدگردک کودکان جلب کردند. عید رمضان یکی از 2 عید مسلمانی است که از سال 1991 در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است.
дар чанд кишвари осиёи марказӣ масъалаи куштори занон аз сӯи шавҳаронашон якбора доғ шуд. дар додгоҳи Қазоқистон барраси парвандаи пурсарусадои қатли бераҳмонаи Салтанат Нукенова идома дорад. дар курсии айбдорӣ шавҳари ӯ вазири пешини иқтисоди Қазоқистон нишастааст. айни замон дар Қирғизистон ҳодисаи нави бо 30 зарби корд аз дасти шавҳар кушта шудани зане расонаӣ шудааст. ин сокини Бишкек ҳамсарашро дар пеши чашми кӯдакаш куштааст. ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш медиҳад. аз манзиле ки Раҳима бо заҳмат ва орзуҳои зиёд барои худу 3 фарзандаш бунёд карда буд, акнун ӯро ба хонаи охират гусел мекунанд. ӯ рӯзи 4 апрел бо дасти шавҳараш кушта шуд. Ба нақли модараш, Раҳима 2 моҳ пеш аз шавҳар ҷудо шуд, вале мард талош дошт ки бо ҳар роҳ ӯро баргардонад. ӯ он рӯз ба назди ман омада гуфт ки ислоҳ шудааст. 5 вақт намоз мехонаду рӯза медорад. гирья ва зорӣ кард ки ӯро бубахшем ва бо духтарам оштӣ кунонам. ба ҳоли ӯ раҳмам омад. инҷо гуноҳи ман ҳам ҳаст. раҳм кардаму аз духтарам маҳрум шудам. кай онҳо куштани фарзандони моро бас мекунанд? кай аз ҳуқуқи зан ҳимоя мекунанд? баъд аз 3 моҳ Раҳима 34 сола мешуд. ба нақли модараш, марди гумонбар дар қатли Раҳима шавҳари дуввуми ӯ буд. аз издивоҷи аввал зан 2 фарзанд дошт ва баъди марги тифли охираш ӯ духтареро ба фарзандӣ хонда буд. наздикони зан мегӯянд шавҳари дуюмаш Раҳимаро пайваста мезад. онҳо як тифле бо бемории фалаҷ доштанд ки баъдан даргузашт. ман он вақт дар нигоҳубини кӯдак ба онҳо кӯмак мекардам. медидам ки чӣ тавр шавҳараш Раҳимаро мезад, дар сараш бо дег зад, вай беҳуш шуда афтид. чӣ тавр боз онҳо оштӣ шуданд намедонам, вале он вақт Раҳима мегуфт ҷудо мешавам. ҳоло мегӯянд ӯро 24 бор бо кор задааст. он лаҳза кӯдаки хурдӣ дар дасташ будааст. ӯро ваҳшиёна куштааст. ба нақли ҳамсояҳо, мард баъд аз қатли ҳамсар ба идораи полис рафта иқрор шудааст. гуфтааст ки Раҳимаро гӯё барои хиёнат кушт. мақомоти интизомӣ ҳам гуфтанд, нисбат ба ӯ барои куштор бо бераҳмии махсус парванда боз шудааст. вақте зарурати ҳимоя аз ҳуқуқи зан пеш меояд, қонун амал намекунад. Раҳима чанд бор ба милисаҳо муроҷиат ва аз латӯкӯб шикоят карда буд. вале ба ӯ гуфтанд ки ба корҳои оилавӣ дахолат намекунанд. вақте занро мекушанд, баъд қонун кор мекунад. ба далели тангдастӣ, Раҳима ба созмонҳои ҳуқуқии Қирғизистон ҳам муроҷиат карда буд. соли гузашта дар гузориши видеои ин зан аз зиндагии худ, талошаш барои таъмину бунёди хона барои кӯдакон ва муҳоҷираташ ба Русия нақл карда буд. кӯдакон гуфтанд худатро азоб наде, онҷо кор накун. барои мо фақат худат дар корӣ. баъди ин худи ҳамон рӯз рафта билети ҳавопаймо харидам. ҳомиёни ҳуқуқ хушунатро алайҳи занон дар Қирғизистон занситезӣ меноманд. куштори зан аз сӯи шавҳар ё ҳамзисташ дар ин кишвар ҳодисаи камназир нест. ахиран як сокини вилояти Исиқкул зани ҳамзисташро бо болға кушта 10 рӯз ҷасадро пинҳон доштааст. то замоне ки кормандони махсуси умури иҷтимоӣ оид ба ҳифзи занону духтарон ва кӯдакон аз хушунату зӯроварӣ ба кор сар накунанд ва аз вазъу муносибат дар оилаҳо огоҳ набошем, ин вазъ идома мекунад ва милисаҳо фақат барои таҳияи санади ҷасад меоянд. баъд аз қазияи буридани гӯшу бинии зане аз сӯи шавҳараш, мақомоти Қирғизистон ваъда дода буданд ки барои ҳифзи ҳуқуқи занон талоши бештар хоҳанд кард. аммо ин ҳам мавридҳои озору азияти занонро кам накард. дар ҳаминҷо барномаи мо ба поён мерасад. ташаккур ки то ин лаҳза бо мо будед. хабару видеоҳои бештарро метавонед дар вебсайти мо озодӣ.орг дастрас кунед. инчунин ба саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, тикток ва одноклассники ворид шавед. худо нигаҳбони шумо.